लिपांगो निपेगो डुने सोनिगले जक निरोव पी नेम संक्रमित थप जोगु दो थुकी मध्ये जिन पेसा व खुइ पेम ये सो सव nye छम येले व निसव सुइ निम खोपे थप जोगु ख ठोनापन लिपांगो निपेगो डुने दे न्यंग पी चासा व गुइ नेम इसके कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि जोगु दो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथ पी नेसा व ने पेम इसके पीसीआर विधि पाके व सच्छु व नि सोम इसके एन्टिजेन विधि पाके परीक्षण याबले कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगु ख ठुठा सुइरो व गुसा म सक्रिय संक्रमित अवस्था दो बुधबार देन्यंक नेस व नेसोम कोरोना संक्रमण मुक्त जोगु मन्त्रालय न टागु दो वंगो निपेगो दुने कोरोना संक्रमण छिन्ने म सिगु दो ठोनापा आटक कोरोना सिप्ने गोल्या सुइ निस व छिन्छम ठ्यंगो दो थौनिसी जुइगु निषेधाज्ञा लागि जिल्ला प्रशासन ज्याकोठी ठप छुचो आदेश जारी यागुडु प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली विज्ञप्ति पिकया खुगु आदेश त ठप खट जुगु थ्यादिल नुगु आदेश कथन डिपार्टमेन्ट स्टोरी हके ग्रोसरी कक्षा सुटेसिया चिटाई टक व सनिलिया न्याटाई निसे नेटाई टक चाके दुइगु जुगु दो अथे बैंक व वित्तीय संस्था बीमा लिसे राष्ट्र बैंक पाखे इजाजत पत्र वित्तीय कारबारीको सरकारी संस्था या कर्मचारी प्रयोगको निजी नम्बर प्लेट या गाडी डेटा सम्बन्धित च्यापु या परिचय पत्र या आधारे उके ठुके जीबीए अथे इपा लगायत भेया लागि बीआईपी फम्चा मिजा नाप झिन न्यामसीको सहभागी जुइदैको व बानो नाप निग गाडी प्रयोग या दैको व उकिया लागि पास आवश्यक मजुको जुगु दो पार्टी प्यालेसिया प्रयोग या मागु जुसा जिल्ला प्रशासन ज्याको या अनुमति क्यामाको विज्ञप्ति थ्यातगु दो ये महानगरपालिका विपन्न कोरोना संक्रमित वासा यात रकम निकासा यागु जोगुडो महानगरपालिका कोरोना नियन्त्रण अले व्यवस्थापन यागु झोले विपन्न संक्रमित परिवार या लागि वासा यात अले मेगु व्यवस्थापकीय ज्याय खर्च यात त डंगो वडा यात छगु लखतका दठुई वडा यात ने न्यारोटका व चिदंगो वडा यात न्यारोटका या निकासा छेगु निर्णय यागुडो अथे हे समुदाय स्तरीय सचेतना ठकायत शीर्षके त परिचालन यागु अक्सिजन थेरापी लिसे या आइसोलेसन केन्द्र स्थापना या लागि गुहाले यागु महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल जानकारी ब्यादिल अथे हे महानगर दुनी निषेधाज्ञा या इले ये महानगरपालिका कोभिड-19 संक्रमित व मेपी बिरामितेट अस्पताल यंकेट निशुल्क एम्बुलेन्स व्यवस्था यागु जोगुडो कोभिड-19 या न्यूनीकरण रोकथाम व नियन्त्रण या लागि सहल या त मंगलबार चंगो विशेष कार्यपालिका या बैठकमा कोभिड-19 व मेपी बिरामी या लागि बिस्को एम्बुलेन्स या व्यवस्था यागो निर्णय यागो ख नेपाल एम्बुलेन्स सेवा 102 लिसे या सहकार्य ये महानगरपालिका कोभिड पोजिटिभ व मेपी बिरामी तेत अस्पताल यंकेट महानगर या ठिठी क्षेत्रीय आयात त झिग निशुल्क एम्बुलेन्स या व्यवस्था यानागो महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साके जानकारी ब्यादिल एम्बुलेन्स सेवा कायत महानगर या हटलाइन व टप्पेंक चालक यात स्वापुटेगो व्यवस्था जुए डायलिसिस लिसे दीर्घ लोए व आकस्मिक सेवा कायत अस्पताल यंके मा ममनो या अस्पताल वनेगो वा वेगो सवारी या समस्या जेनी प्रमुख साके तयादिला मिग चौलागा पारो बुंगद्य याता नवा यागोडो बुंगद्य याता संध्या इले लगन खेले चोंगो डबली बुंगद्य या नवा यागोडो ठुगसी न कोरोना संक्रमण जोखिम अफया वंगुली सरकार जारी यागो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना याना मिग बुनिने बुंगद्य या नवा यागो ढका पानेजु विनोद बजाचारे तयारीला ठगुने न कोरोना संक्रमण जारी जोगो अवस्था स्वास्थ्य मापदण्ड पालना याना बुंगद्य या नवा व रथ यात्रा यागो ख ठोय दठे ठुगसी न बुंगद्य या रथ यात्रा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना याना सञ्चालन यागो निर्णय जोगुडो गुठी संस्थान ज्याको यलया गोसाले जिल्ला प्रशासन ज्याकोठी बुधबार चंगो सर्वपक्षीय बैठक कोरोना महामारी जोखिम यात बिचायना ठुक्सी यात्रा सञ्चालन यागो निर्णय यागो ख ठो निर्णय लिसे बुंगद्य या नव लिसे मिग हे रथ टेकेट साइट पूजा जोगुडो बनी नव या ढुंगा रथ या टेकेको साइट पूजा या मागो चलन दो मिग बनी हाम कि तना बुंगद्य या रथ टेकेको सुरु यागो ख साइट पूजा याना ठौ निसे पुचो रथ टेकेको च्या न्याय आन्यना देश पिनिया बुख कोरोना भाइरस विरुद्ध या खोप उत्पादन याना चोंगो भारतीय सीरम इन्स्टिट्यूट कोविशील्ड खोप या मु कोकागो निर्णय यागुडो सीरम इन्स्टिट्यूट या प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओ अडार पुनवाला ठो बारे जानकारी ब्याडीको ख वेकन सामाजिक सञ्जाल
ट्विटरे ठो बारे घोषणा यासे चया दिगुडो सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया या तर्फ पाखे परोपकारी पलाया रूपे राज्य सरकार या लागि ठो छगु खोप या मु पेश पारो पाखे कोकया सोस पारो घोषणा याना चना ठो पाखे राज्य सरकारी या 1000 करोड पारो बचत जुइगु व ठो यको सोया यको मनोटेट खोप बि फैगु सीईओ पुनवाला तया दिगुडो नाप वेकन ठो पाखे यको जिन्दगी बचिया फै विश्वास व्यक्त याना दिगुडो उत्तर पूर्वी भारतीय आसाम राज्य बुधबार सुधे शक्तिशाली पुख्या बोगु 2 आसामी 6.4 रेक्टर स्केल या पुख्या बोगु ख स्थानीय कठौँ सुरेशिया 7 बजे जुया 51 मिनेटे पुख्या बोगु अनया राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र थागु 2 आसामिया तथङ्गु शहर गुवाहाटी 140 किलोमिटर उत्तरी डुगु ढेकी या जुली थागु ठासे केन्द्रबिन्दु डेका भारतीय पुख्या बोगु भूकम्प मापन केन्द्र थागु 2 पुख्या ठक्का उत्तर बंगाल व नेपाल या पूर्वी क्षेत्र न महसुसियाको ख ठोफो हेलिपा मध्यक लि पुख्या बोयाचुङु राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र थागु 2 नेपाल भाषा समाचार थानेको जागुडो प्राविधिक पासापि बेच्न व दिल्ली प्याटा सुब्याबिउसे जे बिनिता अले जिन्नर स्टेटमे या तनो मुनिको उजफना जना छिगुति फिजिमा सुफा जे मा भा